دیرۆکە ڕۆژنامەوانیە کوردی ئەمێ سەر دیرۆکە ڕۆژنامەوانیە کوردی بە ئاخبن و پێشکەتنا wê ji ber got dîroka rojnamavaniye li cem her milletekî tê girêdan bi hin rewşan be û milletê Kurd yek ji wan milletan e got rewş bandora xwe lîst di zanîna ragihandina wî de. Wek nimûne ji wan rewşan yek rewşa ramyarî yan siyasî, pêşketina hestên netewî û derketina tevgerên azad û ji ber got Kurdan pir bindestî dîtibûn, rewşenbîrê vî milletî nikarîbûn bi azadî li ser xaka Kurdistanê tev bigerin û rojnaman derxin. Rojnama yekem di dîroka Kurdî de, yekemîn rojname di dîroka Kurdî de li ser xaka Qahîra derket. Ewana min got yek min hemû bi hev got ew rewşana, min got li ser xaka Qahîra derket ji ber got Kurdistan dibin destê Osmaniya de bû û çalakên wisa qedexe bûn. Lê li Misrê hinek serbestî hebû, tevî ew jî dibin destê Osmaniya de bû. Malbata Bedirxan Paşa karîbûn serdariya çanda Kurdî bikin û yekemîn rojname bi navê Kurdistan derxistin. Dê bîst û di dê meha çara 1898 ê Zayînê û xwediyê wê Miqdad Midhet Bedirxan bû, kurê Mîr Bedirxan Paşa. Lê ev rojname ne dûrî welat bû, ji ber ku di hejmara yekemîn de û rûpela pêşîn wisa dibêje: Ez ê her jimarekê 2000 çap bişînim Kurdistanê, ji milletê Kurd re bêpere. Piştî Qahîra cihê rojnama bû Cinêvê û bi sedema nexweşiya Miqdad Paşa birayê wî Abdulrehman bi karê wî rabû. Pişt re hat çapkirin lê Folkestone, London, İstanbul. Piştî derketina destûra Osmanî rojname ji 4 pelan bû, bê meznayiya 25 û nîv di 32 û nîv santêm. Ji pelên pak bû, bi zimanê Kurdî û tîpên Erebî, berê min gotî tîpên Erebî tune lê wilo hat gotin, dihat nivîsandin. Hejmara çaran dest bi gotarên bi zimanên Tirkî kirin û belavkirina nameyên xwe xwendekarên ji hindirê Tirkî kirin û belavkirina van nameya xwe kirin. Vî hawî û ê hindirê Kurdistanê jî û gotarê civakî, çandî, dîrokî û belavkirina dîroka Mem û Zînê ya Ehmedê Xanê jî kirin. Li ser xelekan di hejmara yekemîn de Miqdad Paşa bi zimanê Fransî dinivîsand û got: Min ev rojname derxist û armanca min belavkirina evînê di giyanê milletê min de be û zanîn û bo derfetê bidim milletê xwe got çavê xwe veke li ser şaristaniyê, pêşketinê û tora xwe nas bike. Miqdad ban dikir bi nêzîkbûna milletê Kurd û Ermenî ji bo berjewendiya her du milletan û pêşketina wan. Baş ana em bên kengî rojname sekkinî û kanî çapê wê. Hejmara dawî ya 31 di çardê meha çara de 1902 de derket. Hejmara dawî ya 31 di çardê meha çara 1902 de derket wek Diktor Fuad dibêje. Di sala 1968 û piştî gera salekê min li pirtûkxana
دولتي يا باجاري موربوك يه ألمانيا هجمارين روجنامه بدست آنی جپیو هجمارین 10 12 17 18 19 جبرگو وندایی بون و اف هجماران هاتن هفدان ده مجلدکی ده سالا 1907 و ددا جآلیه پرتوکخانا چاند و بلافکرنه لی بغده شیرد گوتن دار التضامن لی هجمارین وندایی هاتن دیتن با آلیکاریا روشنبیرین کرد مینا ماموسته محمود زامدار دکتور کمال فؤاد دکتور جلیلی جلیلی ام بین سر گرنگیا روجنامه کردستانی یکمین روجنامه بو د دیروکا کردی ده بردف کاملتی کرد بو در کتنا وی بناوی کردستان نامه خورد بو جبو کسین شوفینی و قیرینک بو دروین یه کردستان بندست کربون چار هولدانک بو کو جیهان ملتی کرد ناس بکه پشتی اف روجنامه کردستان گلک روجنامه و کووار درکتن مینا روجا کردی سال 1913 ده جین ده سال 1919 ده ل اسطنبول ده روجنامه پیشکتن و روج کردستان لسلیمانیه او جی تا سال 1923 ل روج آوای کردستان کووارا هوار 15 ماها 5 سال 1932 دو ماهیک ام بیجن وگو دجمن لهمبر وین و شورشن کردان دسکنی و دسکنن ولو لهمبر چاندا وی ملتی جی دسکنن و هینا اف پلان بردوامه و هینا کرد نل سرگوتنه کینه مخابن و لسر زمينا خونه لي نل سرگوتنه کینه اف ایشامه کردای جدره في گوتاري دكتور شعبان مزيري محمد أمين زكي وسليمان عثمان وجليل وسباس جوار